Хаста улган Сервет Газиев сезодан азат етіліп тедәвиленмелі. Ичтимайғыларда фааллер оңа қол тұту флешмопына башлатты. Ростов-на-Дону сезосында тұтылған 61 яшында олған Сервет Газиевті микроинсульт олған. Хизбут Тахрир келақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлбында. Қабатланып 25 қырым татарынен берабер тұтылған мабус сезода ярамаған. Бұны мабусының адвокаты хабер етті. О Газиевні изоляторға барып зиярет еткен. Оңа сезоға әжелі ярдым чағырылған, фақат екімлер оны тек бақып кеткен, хастаханеге біле алып кетмегенлер. Мабус баш ве юрек ағырларына шекет ете, бұне берабер суреклі хасталықлары да ағырлашқан. Фигурант самого большого крымского политического дела Хизбут Тахрир Сервет Газиев, которому 61 год, перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. У него болит затылок, сердце. Обострились хронические заболевания, которые беспокоили его и ранее. Визуально у него скошен правый угол рта и правый глаз. Однако политузнику не оказывается никакая помощь. Вот уже более 2 лет он находится в застенках СИЗО. На момент ареста он имел ряд хронических заболеваний, которые в условиях СИЗО лишь обострились. На протяжении последних нескольких месяцев я была свидетелем тому, как практически на каждое судебное заседание Сервет Ага вызывали скорую помощь. На свое самочувствие он также жаловался, находясь в СИЗО, но не получал никакой квалифицированной медицинской помощи. После неоднократных жалоб адвокатов его вывезли в больницу, где также врачи не оказали никакой квалифицированной медицинской помощи, не осмотрев его должным образом. Вся эта преступная халатность привела к тому, что 28 июня Сервет Ага перенес микроинсульт. Мы этого человека, Сервет Ага, знаем как хорошего человека, отзывчивого человека. Он друг нашей семьи, мы рядом жили. Сервет Ага сейчас находится в СИЗО, и мы требуем, чтобы его освободили в скором времени. И всех наших братьев, в том числе, тоже, чтобы освободили в ближайшее время. Перестаньте убивать наших стариков. Прекратите это издевательство над пожилыми людьми. Мы узнали новость о том, что у Газиева Сервет Ага случился инсульт. Ему 61 год, и в его возрасте это равносильно пыткам. Мы требуем освободить Сервета Газиева. В данный момент его состояние крайне тяжелое. Он находится в СИЗО без медицинской помощи. Мы требуем срочного освобождения Сервета Ага Газиева и предоставления ему квалифицированной медицинской помощи. Авропа бірлігі Русияге қаршы иқтисади санкцияларны да ярым елға бірағыздан девам еттірді. Бұл сыңырланмалар Қырымны ишғал еткенлері ве Украинада стабиллешув япқанлары үшін көрсетілген еді. Бұны Авропа бірлігінің шурасында білдірділер. Қарарны Русия Минск анlaşмаларынан насыл амелге кешіргеніне қимет кесіп шығарғанлар. Авропа бірлігінің ел басшылары Русия Минск анlaşмалары еріне кетірілуі үшін месул олмасыны істеді. Русияге қаршы иқтисади санкциялар 2014 сенесі оның Украинаға қаршы тежауызына жауап олырақ көрсетілген еді. Бұндан sonra бұл санкцияларды ярым ел ұзаттыралар. Санкциялар базы рус банклары ве шirketlері үшін Авропа бірлігі сермиялары қолланмасына сыңырлай. Бұне берабер Русияге малиеви ярдым бермеге ве брокер фалиетіні кечірмеге ясақлай. Санкциялар бұтын мұдафа течкизатларыны Италь ве ихрач етмеге ясақлай. Санкциялар Русия үшін рус энергетик секторында, mesela ермайы араштырып шығарғанда қоланыла білген технологияларға ерішімні сыңырлай. Июль айы башлағанынан берілі Украина силалы құветлерінің 4-ші арбейі өлдірілді. Ратлық күнлері Луганск вилаетіндегі Золотой Ширы жыварында рус нишанжысының атуы нәтижесінде король Данило адына 24-ші бригаданың үлкен аскері Володимир Яскефеляк олды. Ишғалжелер кечкен күндевамында 8 кериатышкес режиміні бозған. Олар кенеде азақ денізі етрафында олған Украин арбейлері позицияларыны артиллерия тіртібатларының ұжым еткен. Бұнен берабер рус пилотсыз алетлерінің учшлары да кайдетілген. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських захисників немає. Қырымда кенеде шиддетлі сағанақлар ве күчлі еллер олмасы бекленілі. Ярмадада ишғалжылерінің февхолияде вазиетлер назерлігі Фуртуна телекесін илан етті. Назерлікнің тахминлеріне көре базар ертесі ве салы күні күчлі яғмур, боран, бурчақ ве саниеде 25 метр шиддетінен елесежек. Болеава шартлары себебінден сув басуы, энергетика объектлерінде қазалар, нақлият yolлары бозулуы, чифтчилік берекетлерінің йоқ етілуінен бағлы февхолияде вазиет олмасының ихтималы бұйықтыр. Bundan gayrı reklama taxtalары, yaramay pektilgen konstruksiyalar, tereklер ve elektrik nakil xatlары insanlarının sağlığı ve umuruna zarar getirebilir. Qara ve azaq denizleri Kereç boğazında da tabiat afetinin ihtimali var. İyul'nun 4'ünde Qırım yaramay içinde ikinci kere güçlü yağmurlardan zarar gördü. O vakit uç özен taştı. Sağanaqlarının 2 aylıq norması yağan Bakçısaray rayonundaki 10 koy ve kasabada 100'den ziyade ev ve azbarlarına su bastı. 2 kadın hastahanege düştü. Bir kadın ilak oldu. Bundan evvel ise iyunun 17-18'inde şiddetli sağanaqlar neticesinde Kereç yarımadanın şarkı ve Yalta'nın merkezi kısmına su bastı. Yalta'da bir kişi vefat etken, 58 insan zararlangan, bir insanны habersiz gayip olğanı kıbısayalar. Çirkelerden sonra Qırımna sırlı böcekler bastı. Yerli sakinler ve turistler bu böcekler plajlarda pek çoqlaşqanından şikayet etti. İnsanlar plajlarda çıkargan videolarga göre bu sırlı böcekler tek tük degildi, ularının sürüleri көріне. Ular divarlar üstünde, plaj şemsiyelerinde ve kumda. Böcekler insanların üstüne çıka torbalarına kire ve bazı insanlar dey ki çakıvdan son hatta alergiya olayken. Sırlı böcekler çoqlaşmasına çok yağmurlar olup, dımlıq seviyesi артқанынан бағлайлар. Боже, корова, тут немерено. Весь пляж такой, никто вообще не загорает. За каждый шаг. Чернигов, Ивано-Франковск ve Закарпатье vilayetlerinde koronavirus hastalığına uğraganlar belgilenmegen. Ukraynanın serbest territoriyasında 174 insanda hastalık tasdiqlangan, 200'den ziyade insan tüzelgen, 7 kişi ise COVID-19 hastalığı ağırlaşması neticesinde vefat etken. Bunun beraber Ukrayna memlekette virusunun delta ştamı peyda oluğuna hazırlana. Ukrayna hakimiyeti Avropada bu ştam tez tarqalganını koz ögüne alıp Ukraynlarını daha tez aşlamadan keçirmege istey. Bunu prezident ofisinde hukumetнен beraber keçirilgen müşavireden son ayttılar. Sağlık nazirligi aşlama merkezlerine Pfizer vaksinasını berdi. Pfizer'nen eristegen ama birinciler sırasında esli başlı insanlar ve sürekli hastalıklar olgan insanlar aşlama yapabilecek. Işgal etilgen Qırımda ise koronavirus hastalarının yangi rekordu qayd etildi. İşgalciler hukumetinin şubeli hesaplanmasına göre yarımadada 491 insanda Çin virusu belgilengen. Bu pandemiya başlığından beri en yüksek göstergeçtir. 10 kişi hastalıqni yengip olamayıp vefat etken. Portugaliyadaki musafirxaneler ve restoranlarda koronavirus hastalığı olmağanını göstergen menfi test ya da aşılanma keçirilgen hakkında sertifikatını göstermek gerek olacak. Bunu pandemiyanın yangi dalgasını yengmege tırışkan Portugaliya hukumeti haber etti. З сьогоднішнього дня ми розширили застосування цифрового сертифікату для готелів та інших закладів відпочинку по всій країні, а також для доступу в ресторани з 7 години вечора п'ятниці і протягом усіх вихідних у муніципалітетах, де ризик зараження високий. Sonki haftalara hastalarının sayısı artmakta. Böyle çok insan sonki kere fevral ayında hastalangan. O vakit Portugaliyada izolasiya rejimi kirsetilgen edi. Şimdi yangi hastalanganlarının %90'ında koronavirusdan daha yuqunchli olgan delta varianti belgilenmekte.
У готелях по всій країні при реєстрації потрібно пройти тест. Тобто під час реєстрації гості повинні пред'явити або цифровий сертифікат, або підтвердження негативного результату тесту. Bu qaydalar 12 yaşına kadar ballar ve muassasa xodimlerine tarqalmayacak. Portugaliya hukumatı yangi tedbirlar hastalık tarqaluvini to'xtatmaga yardım eteceğine ve aynı zamanda yaz mevsimini qisman olsa da qurtarabileceğine ishonadi. Bu qaydalar Türkiye'nin yüksek seviyesi olan 60 belediyede, bu cümleden Lisabon ve Porto şehirlerinde çalışacak. Aynı zamanda 45 belediyede ilan etilgen gece komendant saati da 15 belediyeye tarqatılacak. 10 milyon aholisi olan Portugaliyada her kun 3000'ge yaqin yangi koronavirus hastası qayd etilmekte. Pandemiya başlaganından beri hastalarning umumiy miqdori 900 binga qadar yetdi. Ukrayna jima takımı Tokyo'da geçirilecek Olimpik oyunlarında giyecek resmi formasını takdim etti. Kiev'deki Olimpik evinde geçirilgen tantanalı tedbirge Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy umur arkadaşı ile keldi. Forma sarı ve mavi renklerinin nazik tüslerinde yapılgan. Bu urbada Ukrayna jima takımının azaları Tokyo'da iyulning 23'inde açılacak oyunlarga çıkacak. Ukrayna sporçuları Olimpiyadada 29 sport çeşidi yarışında iştirak etmek için 160 lisenziya kazangan. Qırımlı kureşçi Lenur Temirov Tokyo'da geçirilecek Olimpiyadada Ukrayna takımına takdim edecek. 31 yaşında olan Kırım Tatarı Yunan Roma kureşçisi. O 60 kiloga kadar çeki kategoriyasında iştirak edecek. Lenur 2019 senesi Kazakistan'da geçirilgen Dünya Çempionatında Olimpiyadaga ketmek için lisenziya kazangan edi. Birkaç haftadan beri Kiev civarında yerleşken Olimpik bazasında idmanlarda buluna. Tokyo'ga ketmezden evvel o'z planları hakkında tarif etip, Kırımda ona kol tutacak o'z selamlarını yolladı. Для меня это очень большая честь представлять наш народ на Олимпийских играх, на такой высокой арене. И я хочу сказать, что в нашем народе очень много талантливых ребят и очень много достойных ребят, которые тоже могут занимать эти места и которые заслуживают тоже представлять наш народ. И я думаю, с нашими вместе сплоченными силами мы сможем сделать так, что не только один человек будет на Олимпиаде. И, пользуясь случаем, хочу передать домой в Крым всем большой привет, всем салам алейкум, всем селям. Я люблю, очень ценю, что все за меня болеют и все переживают. Большая благодарность всем родным, близким, всем крымчанам. И мне очень приятно, что за меня болеют и ждут от меня результатов. И также самое переживают за мой результат. Yaponiyada Olimpik oyunları seyircisiz geçirilecek. Bunu oyunlarının teşkilatçıları haber etti. Tokyo'da koronavirus hastalığı test tarqalı başlagаны için böyle karar alıngan. Hakimiyet iyulning 12'sinden avgustning 22'sine kadar regionda fevkalade vaziyet ilan etti. На п'ятисторонній нараді Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, оргкомітету ігор, уряду Токіо і національного уряду ми вирішили, що глядачів на трибунах у Токіо не буде, оскільки в столиці оголошено режим надзвичайної ситуації. Evvel Yaponiya hakimiyeti yarışqa tek memleket sakinlerini keçirmege planlaştıraydı. Tribunalarını tek yarıga toldurmaq mümkün edi. Lakin endi seyircilerini Chiba, Kanagawa ve Saitama bölgelerinde de anda fevkalade vaziyet ilan etilmegenine bakmadan keçirmeyecekler. Ми хотіли бачити повні стадіони, щоб глядачі теж вітали спортсменів. Це в повній мірі продемонструвало б значимість спорту. Однак зараз росте захворюваність на коронавірус, тому, на жаль, у нас немає іншого вибору, крім як проводити ігри з обмежувальними заходами. Miyagi, Fukushima, Ibaraki ve Shizuoka bölgelerinde geçirilecek yarışlarga seyircilerini geçirecekler ama ulardan sayısı sınırlanacak. Tokyo'da Olimpiyada açılışı iyulning 23'inde o'tkazilmesi planlaştıra. Oyunlar avgustning 8'ine kadar devam edecektir.